Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo, padpadaylen tayo dagiti istorya, amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Bahayan mo. Ada ka matgayaman dito'y waig. Inun na anak ngayon may naglaba Nagpudot nga minti agibalay-bay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay Hun gayam, di ka di mauma iti biyag dito'y away? Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagna dito'y away tayo? Kaya't kumatagnaad iti syudad. Makauma dito'y. Papanam kumanga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay nga iti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na iti syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga adda trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan tapno makatrabaho iti syudad. Oy, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabaho, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apayakas la problemado ka. Anya ka diti parikot mo anak kaw. Ay, nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan ijay syudad. Ay, nagrigat na itang arapaap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalaka ayat ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga dakwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulitag. Da kayo lang ti amok a makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kanya niya ti maitulong ko ken kabasang. Pautangan na ko may ti kwarta tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, beya. Apay kumasungbatan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo nak aman nalon akaskan ka. Diyak kayat ti manalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sabay kuma. Tagbaliw day tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kin mabilbilang matiod lang mo. Ay, nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidanon ni Jay Balaymi. Ha? Kada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Diyos ospital? Ay, awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din no niya tinapasamak ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo.
Di na kano kaya ti Manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak na kalaang? Unay butasan na kaya ti Manalo nan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan kay jay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay, kadayon ka nga ron nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Wenang, bareng makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka di kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga ron ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti taong agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkelabag mo. Mapanam ka di. Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka. Kakaasi nga agar-aram. Nataarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti Manalon. Tagibasitem ka di ti Manalon. Ket isumat ti trabaho ti pamilyam. Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Adumat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtairkat day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Nagtugaw akas la maulam. Ay, asit gak man. Sir, kasapulan nyo ka diti tulong? Wala ka mahulawak. Diyak mawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan ng agsubliti ko, check. At awagan ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Okay. Hello sir, nakaawag kayo mat. Galata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak ama pa ni ti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko, sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod, sir. Amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di tamitisin kabinet. Agtumar kayo ti agas yon. Wen, sir. Pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawa ka. No apa akas to'y mo tentriknak. Italahang da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidaglaang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Ang pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige.
Ikabil mo nga rin itilugan. Tama pantay ti klinik. At akadwayaw, sir. Babae mo't. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kat anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawag. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti boss. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. Adda ngamin manan di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Ngam apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday, tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak ijay probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya kumaatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kit masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa sales girl, iso kumati pakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir ket na ulaw. Isa tinulungak. Ay, imbagam ka diday taken kwa na. Wen, nana, iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak ta nakiasawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma't. Awan ka din ni Kurt dita. Apay adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin ita ibigat. Apay ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no, ma'am. Simruman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron, ma'am. Anemia ka no. Natangkan ngamin ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo, ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturog. Bantayam da ita mo. Bye. Wan, ma'am. Bye. Adda ka din trabaho di anak mo di syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text kumamit Tapno mo tayo ti kasasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na di cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat di sigo na kadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Ka man nga agpaiso damagay no addan trabaho di anak mao. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka, Met. Kumusta ka, ditan? Si kakit di dita. Simro ka no ti anemyam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Agawid kang ngaminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit kandaga. Siksi ka lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa yung malpas ti kontratak dito eh. Ay, ala. Inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuman. Inka kadiagbiro iti trabaho makunam, Bea? Wan ko, master. Di mo ka di kaya't nga dakadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kaya't mo lakit iti agkatulong, apay kit dinasaan. Sa anak ngagpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kaya't mo. Agyaman ako nay, sir.
Maguray ka man. Kayat mo ka di? Tayjay kalaangan may isang apartment ko? Ha? At dapay apartment yun, sir? Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan na ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir? Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may isang apartment ko. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul adi na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir? Saan? Basta saan mong ibagbagakan ko na. Gaalain ka nga agyan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta kadiam apan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ijechandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir? Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea? Saan ka naw anapan ijedagos na? Imawag ka no ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day taga raw ti pagsakitan tinakam ka. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raw. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga naragsak ijayan na. Idin to tagdantanag ka ditoy. Saan mula kuman api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na, kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat? Ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko makalipat hak? Kat nang ibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao, amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngem ibagakmet ka, at ti mabastad kan ayat, ti agas ket lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagak. Agyan ka dito, hoy. Kat sika ti pagbalinak aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir? Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito'y syudad, tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen nak, kas asawam. Asawa? Agden nata, akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas Reyna. Agpanunot akpay. O sige, agpanunot ka. Tagsubliak to. Ha? Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kon iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha? At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kayat katulong di tao, sir. Diyak man amukin ko, ane. Ada papanak inton madamdama,
Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto, iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bali a lugar. Ay, kasla at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at alaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samat anay sarong dito'y balay mi. Wansa nga rod. Jakman amo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samat daytan. Adan samat makunkunanan. Wansa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsak da kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nutaer, awan makunakin ni Ivan. Ken nagagat pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumatday dya nga ubing. Ngamsan may takayat ni Bea. Kanya pa'y ti birukan na kin ni Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat na katinapan ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono? Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akal kaloban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang no saan ko nga amaw. At dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Mga no sabalin dayta. Ay, dayta tijak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Agluwat ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha? Intagatang kadag iti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpilas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kuko iti paggatangan ta kadag iti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da dito eh. Rumbang laeng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pa'y. Agorderak iti appliances. Awan pa'y appliances ditoy. Ijay away. Awan na dito eh. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak dito eh. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y magarod. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga ta malagip ti number mo. Dayta ti saan ko nga amaw. No siya narigat ko alagi pen ti number na. Tanagadumait.
Apay, dilagat mailiw kan. Tadi matla sumangpetay nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan kamot ijay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no adamot tendakas ang napasamakin ko ana. Mabalin ka din awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat amapan ta agpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre na tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang, ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti Eric. Ado ka no akaban, tiin lakom. At damat, angam saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti, patgam ka di. Ay, wun grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyar ket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa Ita, tada amin na masapsapol mo dito'y apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito'y uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanam ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito'y. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehiyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment nga agmalmalam. Ang mga nojak makasangpat dito yung inton malam. Adanas kan nga aramidag. Inta pa'y mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka diti pananganta kat agawid tan? Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tan san? No adda kayat mo agatangen. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyerta. Tapno pa kalaglagi pan ako nam. Gumatang tayo ti banag ngagpada ta. Uray jay saan anangina. Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad ti taas sidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige. Sika ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Agmay sa akmat. Saan nakapalubusan armor ni Kurt? Kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko. Ay na, agbaliw matlaeng ang ti away tayaw. Umay da ka no bulldozeran ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayaw? Dumanon ton tilugan dito'y. Ngamsan pa yan nagaw-away ti anak ko. Ang mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di Ang mga nusa napalubusan ti asawa na nga gawid dito'y. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawagak
kat awan mo't niyam amok dito syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Ha? Pinastra? Asino kumati pastra ka? Amok pa'y ngay. Amang ano at damot inawagam ngay may dito'y apartment. Asino kumati awaga kat awan mati amok dito syudad. Jak to pa'y maawagan ni ninanang ko. Tasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan mo tapaumayam dito eh. Agbalin kat adwa ti taraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito eh? Agpili ka eh. Ni nanang mo, bueno siya. Masapol amay salahan kada kami ti pilyam. Masapol ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak ngagtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Iswa nagboluntaryo da at tumulong. Nasayat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente dito'y. Nakalipat siguron. Manipod pimanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kalipay? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am. Sumangpotak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Eh, kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? One. Ada ngamin gayim ko dita anang yawag nga damading araramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday-day, ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat kong agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpeso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan day diya babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wan. Ket tapno di ka agduha-duha. Isingasin kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Ken adawnon ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan daywan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ama manugang. Anya nga rod nga ay, saan met nga rod ama balay na madiktaran ti anak mau ama kiasawa iti di na met kayat. Kasano nga tamat itan ni Bea? Nakalipat samat talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at ilugar tayo kanaw kat last class. Tawan kalsada kan kuryente. Angam ita, adan kalsada kan kuryente. Kaano nga tanga agsubli ti anak ko? Panagkunak,
Nakiasawan jay anak mo, ijay lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramiden na. Asideg mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Kahit adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga istor. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day ta sikog mo. At damat gaya man istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Wan tata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, dakkel mo'ten ta tiyan mo. Wan nga rod tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rod ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga tata. Swerte tama minsan la asikaw. Ngam duwan amaladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nangag ko ti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ayunak ti imbagana. Amam maminsan tirigat mo. Angam, duwa nga ubing. Wan matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Ngam no dumakal da, saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Adadi ta ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan. Agyaman akmatkan ka, ta inayatnak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka, akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin, tapno saan tayong agrigat kadag iti agbalin nga anak ta. Kat aramidag mat ti amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulem? At da aminin dito'y akayat mo? Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabalo nak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkakat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron. Kainak agidas. Kartingam tada papanak. Kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan. Tamabit lang ang matagidasal. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand avan na. Kayat ko asyak ti manggatang. Planom ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na, tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito Sikat ti kaunan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala. Aganad ka ngagsursuro ng agmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan ang tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wen nga raw da. Iso dala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo.
Kita man latibyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas jay ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso kuma ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang na tinaimbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray kumaa, no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakit di anak mo? Amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y Anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amom day jay babae. Saan mo tada kayo ka nga rutin ang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko laeng, tatinulungan na kidi. Hanggang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo. Basit la ba nagdayjay? Pinadagos ko mat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad ak matan iti utang ko na imbag anakam kenkwana. Gapo iti panang padagos ko kenkwana idi dito'y balay. Sa bagay matkit de asar. Ngamjak man amaw, no apay analagip ko day jay abeya. Manang, ti trabahom tinto na ram. San atila pagtaktaktakam, iti awan ka as-askan na abanag. Awan ka day ti ka-as-askan ni Beya, sir. Diyak mo kan ka. Di ta ka man laangan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka di nga gawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga. Anyak mati pagluklukwak ako nam. Di ka nagindidiyam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na, nga adda aramid na. Kat imbaga na asyak. Napudno amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga impalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta, tapagikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kaskasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wenno, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, matikawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan numutin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka, no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudang. Nita, hoy, agsubli ka ditoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Beya. Anya ko mga itibaga. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatiaramida. Tapno makarwarak dito eh. Ang pamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito eh. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadailen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. Adda parikot ko. Anya nga tatyara
aramidak, tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko, tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang, iti kasta, makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang ti aramidam. Ingkan agidasar, tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, ang mga anuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos? Ang mga nubasit la data? No saan pa yung agimbag? Aging gayon madamdama. Awagak ti doktor nga mamok. Tao may ditoy. Peste. Di nakmatlat taparwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga namot itay aldaw asumangput ditoy. Kayat mo asawan? Ada aldaw asaan asumangsangpad dita? Iko, ma'am. Data, Maawat akon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya ka day, tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Sana kanayan na sumangsangpad dita. Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, edi sumangpeta. Ay irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Hingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Ingka washingan ti ko check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no. Tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno surpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, adulat ta kadakwada ti agatap asingin da ka no. Ad-adagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kaw. Saan ko pa nga amaw ti ayan na? Anya? Saan nyo nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kaw. Saan kayo kadi nga gininawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di ki ipadlaang mat ti cellphone ko, basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada? Padasag tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana? Apa yan, basang? Nakarupangat ka mat anagapot di ta tiyan, maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayabaan. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon.
Sige, taninag, sakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontestor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamati akasingin ti anak da. Tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikaw ti pangiluganan na. Tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da. Taadama ko na pagsapulan da. Dimuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taamutan ti anak ko. Di mo la sumangpatan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsod. Malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan. Gamanyangay nga raud. Awan maaramidak. No makalagip ak, agaawid ko ma. Ay, agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang agpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak paingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurot ak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko na ti nurse? Angyan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Ta anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam da ita? Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rodan iti delivery room. Unam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta? Gat-gat-gatangag mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito eh. Amang ano sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsirib ak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay akasta ti adda di ta panunot mo? Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyamanak iti apo. Tagpapada kayo anakaradkad nga agiina. Napakapsutan naklaan. Tanagdadakkel dado. Panay lalaki. Medyo narigatan nak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagrigat ti aganak kanya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibang bagam. Kun kunaklaan mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras ko pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw ah. Wen, matungpal bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito eh. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsiputada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana?
Ay, diyak mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din na kasta ti aramid na? Nabayag mo't basitin, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyo ka. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman mano kano asumangpat diti balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y ngagpadlaw? Numapanag-nagak nga da sa bali akadendendana. Idarum ko ida. Okay, friend. Bye! Anya dya inangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilokon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman manong nga agawid. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayo. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao, maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat ingkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunak ano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat nga imay ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Dua lalaki. Kunakun kahit. Swerte yo, ti singin nga anak yo, barok. Agyamanak itimbagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadado amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, baro. Anya ka di dagit na awit mo? Groceries, ken may karga iti ref, apang kusina. Mabalin ka di arumor tamat. Nabayagan ang jak rimrimor. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Ay, apay ako nang ngawan panawan mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mangkita, no asino tinagtok-tok. Police? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV.
Iti tunggal sa okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Asikasuam dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita, no asino tinagtuktok. Pulis. Sabalin salamat arwangan ti tinuktok yo, da kayo a pulis. Sumurot kayo asita tanlugo di ti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino ko ma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan niyo ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano ko maan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kada ti babaya kalibin mo. Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay? Adda asawam? Kunak man no awan asawam? Imposible ti imbaga ti sinalbaga pulis. Adda iji abroad ti asawak? Yak ninamna mga inaramat naklaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga? Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Kulong na iti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulunga. Pudno nga tangad da dito'y Pilipinas ni Chris. Anya kumangay mo kadag ita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabil nita sana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas tatilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kalaat analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi na ka man lamalagip. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na kaday no kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan mo. Total, nalipatan na kamatan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presento dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta inton madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa ken ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presento ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yo anang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalimot ti asawa yo, ma'am. Nagmarket pay. Sakpay ang nagturong iti apartment nga abangan na. Imbag ta di na inyawid dito balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagak. Bye. Agyaman ako unay, sir. Bye. At dan iti presento ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Surot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan. Tanagnaid na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panawan. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti tarigagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas. Isumit lagayam akas jay timbagam kanyak. Tauray si ka, kat iso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang.
Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan kay di simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanan na. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamat ngamin. Bea, sika ti babae ni Sir. Ay, wala na. Jay, imbaga na ngagkatulong ak iti maisa nga apartment. Apay anakiden na ka. Wang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumor. Anya, Day tatipod no nana, patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wir kadakwada. Agpada ta ngamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan? Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay-ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay-ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpaiso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka lalaki. Kita man no asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mo nga ibaga? Babae akirida. Atulong nga paiso ti imbaga na kanyak ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment. Ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan? Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ang trabaho. Ilak na ti apartment. Jack makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagkapwak. Ni Sir Laang ti paikulong yu. Tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti Boss. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Isutin ang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagus pa ilaang ijay balayaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae? Uwan siguro, abam. Tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw. Iswa tinulungan na. Nukasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya? Inkulong ka no ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamat pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am. Isanod yu kumatidarom yung kontra kanya. Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yu. Di nak matinaram. Ngam nakiden na ka iti asawak. Saan ko nga mo nga da asawa ni Sir?
Saan kumat ngayon na yan ti asawa yung ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? Um, No idarom na kaday ti a babae. Gapo iti panangikulong mo kankwana. Adon ti kaso. Saan nakagdarom, ma'am? Umanayon nga isa no ti kaso, tagawid na kiti lugar mi. Saan akon nga umaypay dito yung syudad? Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito yung syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito. Tagbirok iti trabaho na. Tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit ingkari ng agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak mo't kit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang na. Ay na. Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, aggarakgak dan. Adada adwa iti unag ti krib da. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagarakgak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwen na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo a pamilya na. Wala na. San ko apagbabawyan ti panakiasawa kenkwana. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayatan akitaan. No ti lalaki, ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay asumangpay. Kasano ita da ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jak lakit di kaya't ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akelata si mangpet. Adi na imbagbaga. Amangan no adda nakaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na kadi nga ingkulong na kaigi apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Amangan no adda gayam ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na, ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Isu kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat kan kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga taa. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag dito'y away. Binasted na gapo iti kinamanalon na. Nauman Gamain, adasad-sadot na. Wen nga raud. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwaan na ka mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata. Pudno ka dit imbagam nga agawid ka iti away yo? No ibabawik ti daron? Promise, ma'am. Jakon kayat dito yung syudad.
Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay. Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo, padpadailen tayo dagiti istorya, amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Promise, ma'am. Di akon kayat dito'y syudad. Italaang nga imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak ibaga iti pulis nga isanod ko ti darong ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka diti syudad. Isuan na konsensya. Lading ita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumwar kan beya. Day tatibilin manipod nga to. Ha? Parwaran da kon, sir. Naisanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko, agpakawan ka iti asawam, barang pakawanan na ka, manglilipot ka ngamin. Sinalpak. Daytoy tinalalak. Nakulungak gapo iti babae. Agyaman ka. Tadi na ka indarom ni Beya. Gapo iti panangikulong mo kunkwana. Pangasim. Pakawanan nakmatan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Sana po doon ta, hani. Ay ayatin ka. Nupad nung ay ayatin nak. Uray mano a babae iti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan! Ay, napudot pa ilati ulo na ita. Nga pa-check. Mapakawan naktumat lang. Beya? Sika ka din day ta? Nakaumay ka dito, ili. Ay, ayan ti paglubanan ita, amapan ijay away. Dito iban ti pagluganan. Makadanunan ijay away. Anya, kasano kumaamakadanun day taavan ijay away? Helikopter ayatak no tumayam. Ay na. Nabayag namin adi ka nagaw-awit. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banla ang ti pampasahero ang makadanon ijay. Kasta ka di? O sige, aglugan na karudan dito. Una, tama panen. Nung nakarubwat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya mon ti kalsada ijay? Nabayag basitan nga adta kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rudan. Tayon-tayon. Ni Ivan ti driver ti van. Amunan ti agmaniwo. Abi mo tinakaslagi na kung pagan ano. Saan akas idi akanayon ang magagaran ang makakita kanya. Sabalin ti agturong iti away. Adda pa yun makitak apos ti kuryente. Dimurasan ti away. Ngam siya. Awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko abumaknang. Ad-adda anaisagmakak. Nakadanon tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay nga iyon nagkudit na garahe tilugan. Ha? Adadakkel abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwang anak mi. O sige, bumaba kan, tayo nagkun iti garahe tilugan. Ay, sige nga Rod, bumaba akon. Dakkel tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamano nga minan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi ka si Mangpat? Ay, saan? O sige,
Mapanak matan di tabalay. Bea, sika ka din nga agpaisaw. Nanang, pakawanin da ko ma. Nabayag ajak na gawawin. Bimbak nang kakadain, iso anak kalipat ka. Saan, nanang? Gapoy ti tarigagay ko abumak nang. Ad-adaan na isagma ka. Naisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ng kulong naktiamo. Diyan ka mo nga dasawa na, nanang. Anya ti napasamak. Nakidanakan ko na. Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Naibalod kay jay syudad gapo iti lalaki. Wala nang kunaknog na maya kay jay syudad. Adadamat arigat tinapasara. Manipod simmangpet ka dito yung lugar tayaw. Di kamitan rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat na yung kan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Tawan ti atrasokan ko na angkan. Ano kasta ni Ivan ti kabain mo? Kaslakastan angkal. Tinagtagibasit ko iti. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Numaminsan, saan ngamin ang nasaya at timang tagibasit iti pada at tao? Wan nga rod angkal. Agbabawi ak. Kan kabain ko lang unay tinararamid ko iti. Imbaglakit di ata na simpet ni Ivan, di nakakatawaan. Kaslam ang mangag ko ti panang katawa da kanya, angkal. Atap mo lang dayta, nasingpet da nga agasawa. Pangasim matanahan ni. Isanod mo matan ti darum mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa Saanin, hani? Ikarik nga agwalbaliw akon. No manugot ka, iti kondisyon ko. Anya day ta kondisyon. No anya man day ta kondisyon mo. Umanugot ak. Basta parwarin da kon dito'y pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kon tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Wen, hani. Basta parwarin dak dito'y. Diyak kayat dito'y. Kan saanin asika ti manager iti negosyo ka. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin kalaangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabyam. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau talon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilako. Ay, nagsayatan kay anak ko. No, ado ti may mula, ado ti lakaw. Ala, tagrubatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugong anak kasabit dita diding ti kusina. Unang, nakita kon idinapanak iji kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Amangan no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakitak matakimuyog ni Bea kanina na Erlinda na panijatalon. Kunak man no kunana adi na kaya timapan agkainaran ijay talon? Alangan mataboy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ijabalay dang agsinsenyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga. Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan madadakkel nga ornong na. Nalabit. Ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balay da. Agtedtedlakid di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbaken batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minen di aman ni Bea amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsamot na ito yung magyo. Marbalakit dito yung balay ta. Wan nga rod na. Kasano ta bayitan? Agridam ta. Lumakita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantad di ta balay ti karuba.
Anyapay ngay nang kapilitan ano'y tayab ti angin ti balay. Marumbuan kayo nga agina di tabalayaw. Mapan kayo ni tibalay ti karuba tanay. Maitayaban ti bubong ti balayaw. Ni Uncle Dayan mapantayo ka no dito kaaruba. Ala, ang kaputi tangarudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Unang, iturturad tayo ti mapan ijay balay ti kaaruba. Umunod kayo lang, nana, tata, baya. Ay na, agyaman kami launay barok. Itayab mga gabi ng tibagyo, tibalay may. Sana bali, nana. Nalawa to'y balay at pagtaklinan tayo. Siminto ngagpaiso to'y balayaw, barok. Uray bumanas-bas ti bagyaw. Sana marba. Hindi ta tinapanunot ko, tata. Semento ti usaran iti balay me. Tapno natibker. Italaan ngay munigak dito'y balayaw. Naglawa mo gayam. Nagpipintas dagiti alikamun yaw. Day tangamin ti kayat ni Carmen, tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matagtagari dito suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgad tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang di awan kalsada kang kuryente dito'y. Ngam itaagdan. Da kayo ti kaunaan an naadaan iti isto kan van dito'y lugar tayo. Day takot gapo iti kinagagit mi nagpadpada. Inorno mi tinaglaklakwan mi kadagiti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat nga tinapanami dyan syudad? Siguro ado ti ornong mo. Ay, saan nga amin amapan ijay syudad kat naswerte? Ha? Anya ti kayat mga sawan? Malasak anapan ijay. Saan anasaya atin napasama kanyak ijay? Diyak kaya atin tagsubli pa ijay syudad? Kay kaya't kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Ha? Pagkunamat, bakit? Iso timbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano, iso asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga rin itimbaga na. Kakaasi gayam idi aday jay. Imbaga, tapinarwar da iso anak kaawid. Ay, kita man latatigasat ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Ang nagsublimat lang agtrabaho iti daga. Natroma iti napasamak kenkwana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo barok. Agyaman kamay iti panang pasangbay mo kada kamay. Awan anyaman na, nana. Talaga akas dati agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom barok. Ay, gayam nana. Ibagak ka dagiti kakaduak alalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Tapno da pagyanan nyo. Ay na, iso atar-tarabayan na katiapo. Tanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, nana. Ang alangan mo't abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na katiapo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, nana. Agyaman ako unay kan ka iti panangidaulom ka dagiti kakadwang nga umay tumulong kada kami. Ivan. Awan anyaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. Kaya't ko ti dumawat iti dispensar gapo iti kinasubirbiadak ini. Nalipata kong dagijay, babaan iti tulong ni Carmen. Agyaman nak, ta saan ka anang italimang iti guram kanya. Aklunag, kay di damo. Kasta una sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko, ma Ivan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka, may saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag mi. Ah? Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay isagan. Di mo na yun ang tipan na kariribok ko. At daparikot ko. Ay,
Anya nga tatyaramidak, tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko, tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang, iti kasta, makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang ter aramidam. Ingkan agidasar, tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, ang mga anuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos? Ang mga nubasit la data? No saan pa'y nga agimbag, aging gayon madamdama? Awagak ti doktor nga mamok, tao may ditoy. Peste, di nakmatlat ta parwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin niyaw. Nana, adda ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy. Kayat mo asawan? Adda aldaw asaan asumangsang dita? Iko, ma'am. Data, Maawat akon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya ka day, tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Saan kanayan na sumangsangpat dita? Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pagaw-awidan na ngay nga ta, ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, edi sumangpeta. Ay irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nadamot sa baling awawagam. Ay isan mo, sir. Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Hingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Inka washingan ti ko check. Magagaaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no. Tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno sorpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam adulat ta kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kau. Saan ko pa'y nga ammo ti ayan na? Anya? Saan yung nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kau. Saan kayo kadi nga gininawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di ki ipadlaang mati cellphone ko basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada. Padasag tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana. Apa yan basang? Nakarupangat kamat anagapot di ta tiyan, maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay Mau, tayo nakayabaan.
Agyaman aklaangan nana. Ngam awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kon ti store. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamatiak asingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Timuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taabutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsod, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadismayaman no maminsan. Gamanyangay nga raud, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Ay, agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak na ngagpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak paingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurutak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko na ti nurse? Angyan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga rod bakat. Isarakdakan i delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Ta anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam dayta? Sikapay anatured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ik-ikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta? At gatgatangag mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito eh. Ang mga no sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak ngagden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsiribak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay akasta ti adda di ta panunot mo? Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan? Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyamanak iti apo. Tagpapada kayo anakaradkad nga agiina. Napakapsutan aklaang. Tanagdadakkel na doa. Panay lalaki. Medyo narigatanak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man.
Nagrigat ti aganak kanya. Kan anak ko pa'y lang, singin man ang tibang bagam. Kun kunakla ang bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras ko pumigsa. Anya ti kayat mo akanan, tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon ditoy. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsipot tada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana? Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na no sana sumangpet? Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din nakasta ti aramid na? Nabayag mo't basitin, ma'am. Ti awanan bain alalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyok. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman manukan no asumangpat diti balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y ngagpadlaw? Numapanag-nagak nga da sa bali akadindenana. Idarong ko ida. Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilukon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman manunga agawid. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot ititao. Maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat inkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunak ano kukwa ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat nga imay ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atap yo. Asingin ti anak mi. Ah. Dua lalaki.